Dneska vás vítam u nového videa a dneska ideme ochutnať také chili veci, zlaničky, chili, Barco, Magi do polevky, Barco. Tak ideme toto ochutnať prvé. Dobre. Kam? A máme tam. No daj to do huby. Ja sa toho normálne bojím, jak teraz Lukas. Počkajte, ľudia. Ľudia mám. Kúkajte. 3, 2, 1. To ťa tak boli v krku. Ja som toto musíme dať do liči. A toto musíme dať do liči a ideme. Buď si komatávka. Napil som sa do ličia. Hej, teraz ideme vyskúšať Magi. Jednu kvapku. Jednu kvapku. To je sladké hovno. Sladké? Hovno. Tebe to chutí? Fú, tak to je sladké ako hovno. Akože prvé, ale potom už je to také ňam. Chápeš? Ale jachta, kúkajte jachta a toto môže... Hej, ideme skúsiť chili, ketchup, vidíte, lebo tu sú papričky, takže to nebude moc dobré. To nie sú paradajky? Toto sú podľa teba paradajky? No. Toto sú paradajky? Ja akože je tam Kamo. Ne, vytlač. Kamo. Fuj, to máme to tam. Ja sa to bojím, počkaj trošku. A normálne tému potrebuje lyžičku. To je debil. Ľudia, napíšte do komentárov, že či by ste si vy to dali lyžičku, alebo ne. To je jak normálny kečup. Áno, akože... To štípe jak hovno. Neštípe. Štípe. Štípe to jak hovno. Ale... A toto je normálny štípe kečup. celá pizza. Po chvíľke. Ty si to dal? To je také nepríjemné kriku. Že? Ľudia, je to nepríjemné kriku, takže... Toto dám. To musíme skúšať asi, lebo... Teraz to pôjdeme. Ja neviem, ale... A máme novú planičku. Ďakujem. Ľudia, toto bude asi minimál super video. Super, áno. Kúkaj, ešte som tu měl na jazyku jednu do chili. To prvé? Áno. A teraz sa dáme citrón. Ja chili. Ja neviem. A tady? Hej, počkajte ľudia. Hej, teraz dáme citrón. Ja. Potom chili to rozštípe hovno. Potom chili. Daj tak chili. On si sa vyplachnul. Fuj, tak on niekto chutí. Fuj. Hej, víte co, ľudia? Zebereme si pohárek. Áno. Hej, zebereme si tento pohárek. Tam je voda. Áno, ja to vylejem. A dáme si tam niekoľko ledu a toto. Zata to stopneme, takže zata čau. Ľubie ničo nespravil. Máme tu led. Vidíte, tam. Led?
Daj ty sviňo. Hej. Tak to zaberem. To se bylo ještě dneska na zmrzně. Je to vydržet. Jak nějaká bubega base. A co dám? Hej, je to na chuti. Hej, Ona je nějaká premotivovaná. Ahojte. Čaute. Já si dám ještě. A po chvíli už to je dobré. No. No. jej to chutí. A chápem jak. Dajte si ještě. Já tam mám dokonce ještě 2. Jako kukem. Mám to. Prestaň. Dobré, já už ani nemám. Já už nemám. A já. Co půjdeme? Nevím, ale... To nejde furt. Viete, hej, Lukas, on chcel tú kávu, keď si robíte, tak to keď tú vodu, čo vám vyteká na začiatku, fuj, to bych nedal do ubíjania za 200 €. No, stinky masovičky. Jaké mašovičky? Ty si to na mašovičky. No ľudia, toto je asi, neviem, je to konec videa? Alebo jak to nabijeme? Konec videa? Konec videa? Ty vyšukaný kár. Dobre, tak čaute. Čau. Čau ty!